Aron hello itum ahem bulu. Lakin ini lagi bukan ini. The constitutions of the Indian says that the constitution is the supreme law of the land. Alam mo bang itong sini nanti? Lahelo aposi labangso aronsi itu ahem bulu posi. Langga ini tum kanto kami talong lihat taksi ini tum kami loposi ini tum ahem bubin nong lu kroy belo malah salam lapen isi aprukan itu mana maklang tupo hemprek kipijia pandame lapen asal itu tum jakong kelong dia pandame Parliament long silitum apan hempe ka parmanda tum cihang po kali bakalang ini la bangso constitution pensi Parliament ta saying that law Article 79 of the Indian Constitution pensi ini tum Parliament apan da tum saying that la pensi ta kompita lu tante ini tum ka phereno ji ko pitola Six lang pulo mohon John na may itong speaker ben dathano 6 lang den ping koy longge tribal hawar pulo tangde itum si ingi thita po pini nale tum koson sila bangson fulo kang ni thiba la son si ingi thita po APHLC leke hai ma le ele tum pini nale tum kang ni thiba sonda taksi ele tum kar biang long apen dia ma asal tame ele tum ingi thipo lapen ngodalan cethang group ele tum de BJP tum APHLC asong pen dong suri si sose bebedi atum idik hajong itum waling klamba mahud inoda korte pen bilta kelong lanang tum kroiri APHLC tum nili lo kami batanya kyo lo BJP lo poho kacar nak dum pusi BJP mun masih nili panang thang lo batanya kyo lo pusi alang ni tuman dia tanang pi lake ahogalam lo BJP atum si BJP pan poho bang carba kerja APHLC pan made ro masuk pan ke paluja pan ni lasi tum non nili to malong ini tum pisar pusarang tum benda tum setando itu makhaelo ahun si thong nok bedalo wai song badalo sir badalo bong dame non ge alang tu mabang bedalo setame puthot thong nok biason sirason wai song ason itu majakong kepang tang dia phan ile tum labang so constitutional long itu manjakong nang pialo ni bisa kama ele itu hak